Grozny telekanalų süžet järgin nohtçiçün şivarxo mahkan halqa bəxqız olüç. Üç soğuçin Dagistanir boğuş. Şiğdaq əslin şiğzud humxuçuğuç ayar zoriyasa tüş. Şiğçiyana oast yatsğan xillı lulurç mahq şinıqca. Şiğimistaglatsa şeitstatam şiğhum şiğulş. Əçqdo dezxiq qıçaçqıçıl şiğ polisi şiğkoni əgnırş. Guçdal üç Dagistanir humxuçunt eban xilli. Bu Grozny telekanalų Instagram'e huatinç süžetu. Söğalırç İslam Medicin Center gozanç Elžurkaev Adamolç xeyxan baqaçin xilli lətçırş. Çins qamal xilçult ahkiginaq qayr xilli şiyaş tildelliylş xilirx. Stagvirgjöld şiekvans lətçı Stavropol mahkah çöğürt olqi ministrali ekonomik qeyramzalli urxallir belxu. Qubet şitolş dinah Stavropolir çiarxuçu arzdin şietqe işşodol varxlət. Qidedəlç gali istiyeç xunqavin karin jimstag. Kvərtxtönç gerzoyin çoğuyolş. Stagvirgjöld olq aydin polis xoçundu hal. Amerik Santuan Штаты шин сенатор республикан хочу Ромни митта демократу Worker Marka Trump Donald administratsik dəxə şeypa çal hukmutşun şür kibert eretirşdırn duhal şog jobkəçdir. Amerikalerin şnitski urxuluşa paçalq departamentu çağdarah örsiçven hacker zulmuş dina paçalqın. Amerik az radio nöbet xamts Штаты векалша экспертша бахря лахара ялх штатшкач айдал хукмати эзернш компании интернет машнерч агоншин зулмеч код телетерн бехке бина хакерш. Am Trump Donald'ın xiyatra presso soudestin düt sunodal zulum. Çobara örsiçüyü atakint iyalatç xiltarwa Kitay. Washingtonirç dırışxuş bahrya hinsa seçniyats kiber atak. Büzün bilgal baqaz bu dinç zeni barım. Kremlo harts doşye paçalq urxoluş kiber atakş eyina borg. İştnık halga tsadin yayinsa tsadoşa boğçu.